Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tutandikira wetukomye. Tuli ku nyukuta yokusatu eyitibwa ain. Mu nyukuta za idharu. Yino. Ogirabye? Kati ain bagenda jikuwa mu kigambo kimu. Nga bagala oyolese nun sakine eno ngogamba otya ti an'amta an'amta nogiraga nti weeri nuni an'amta min kalmatain ngeri mu bigambo bibiri min ilmi nogiraga nuni nti weeri Misegede. Man amila. Man amila. Chokuna. In alimtum. In nolaga nuni ntuweri. In alimtum. Min alaqin. Min nojilaga ntuweri. Min alaqin. Jannatin aliyatin. Jannatin tin no traga mputanwini wechi weri jannatin aliyatin usitegede shay'in alimun wala bantu wano bole sa tanwin shay'in because mouse wal yu'ain usitegede deni wano أجرا عظيما أجرا عظيما وجرابي then واسع عليم واسع نورساتي تنويني واسع عليم وجرابي نوزا ne how to kolechi how to tujigateko insha Allah taala kanterezemu kanu katono naga toga gula kamera sound card tulete chi tulete ne ha agana jikuwa mu kigambo kimu watanhituna watan noresati noresa nuni kubanga maso waliyo hau watanhituna ate wodawano nga eri mu kigambo kyayo sole mu bigambo bimeka bigambo bibiri naam ngekimu kirimu nun sakina ekya kirimu hau ekisoka min hakimin min nolaga nuni ntiweri Ntegede man hamala man no joganti weri man hamala then faman hajaka faman no lagati nuni weri min hakimin bachizem kino nakirabyeko min hakimin kino wano min hakimin okay then wano agena jikuwa mutanwin nga akwatanwin masu na kwa hau Ntegereka naran hamiyan naran nabagamba nti eno alif tetukola ki tetujibala tubala ino ha emperere so naran wayran because maswal yo ha naran tijaratan hadiratan tijaratan waitan because maswal yenyukuta ya idharu Tegede tijaratan tegede azizun hakimun because ma sorry hau chobala ayo research za yeno sorry tanwini yeno tukanti azizun zun no jinaga hakimin hamid wa hamid kati ono hakimin why kubanga ma sorry yo enyukuta ya idharu kategedako tubuza enyukuta meka biri zokka omuli ghain no muri kha'u
wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.